Emakhaya ngibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi nama ake ngivele onyakeni omusha sike sikhulume ngendaba lana yokuphakamisa inhlanhla, ngoba phela njengoba siqala unyaka omusha kufuneka kube khona ushintsho empilweni zethu. Sibone nathi siphakama njengabanye abantu, sibone nathi siya phambili ezimweni zenhlanhla, sibone impilo ishintshe, kube khona okusha esikwenzayo. Ngithi-ke namhlanje ake ngibuye namathiphu ukuthi senze njani ukuze sibe abantu abazigcina behamba ngayo indlela yenhlanhleni. Okokuqala njena, uma uwumuntu ohlosile ukuthi uphakamise inhlanhla yakho kulonyaka esikuwona, awukube umuntu ovulekile ngokomoya. Ukuvuleka kwakho ngokomoya kuzokwenza ukuthi kube lula kuwena ukuthi usheshe uyibone inhlanhla meyiza. Kuzoba lula kuwena ukuthi ukwazi futhi ukuthi uhlale ulindele enhlanhleni, okusho ukuthi namaphupho lana azovela kalula kuwena, azokutshengisa ukuthi nali ithuba liyeza mosugquma uyahlala-ke njalo. Ukuvuleka-ke ngokomoya kudinga umuntu ukuthi abe umuntu oclean ngokomoya, umuntu ogezekile ngokomoya, ukuze kube lula nokuthi ithonga lakubo likwazi ukuthi melifika kuyena lihlale kahle, mase liyamphuphisa limthongise izinto ezizayo akwazi ukuzinuka zisakude, avuke ahlale phezu kwesimo sendaba. Okwesibili-ke kufuneka ukuthi sikulungise uma siya enhlanhleni, ukuthi sikwazi ukuthi phela sikwazi ukuthi sihambisane nabantu ekuyibona abantu esasiphiwe umvelinqangi ukuthi bayoba yithonga lethu abasigadele phezu kwesimo sempilo zethu. Ithonga leli elikhanyayo ekuyilona elihamba ngendlela yokukhanya phezu kwesimo sezinto zethu. Uma-ke kuwukuthi uhamba nalo futhi niyinto eyodwa nalo, kuba lula kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi ubone indlela. Liyakwazi ukuthi likumbulele nakwizinto eziyinto ezizokuvezela amathuba ukuthi ukwazi ukuhlangabezana nenhlanhla. Okwesithathu-ke lana kuke kube yisimo sokuthi-ke uma kuwukuthi kukhona okuphathisiwe, kuwukuthi kukhona inhlanhla ekhona evelayo empilweni, iba umuntu okwaziyo ukuthi phela ucozulele laba bakini abawumndeni wakho kuleyo nhlanhla yakho, ukuze phela ukwazi ukuthi inhlanhla uyandise. Ngoba ngesikhathi upha kulaba basekhaya, ngesikhathi ucozula athi mehluphekile umuntu wasekhaya, mose uyakwazi ukuthi umuphe kulokho okuncane okuphiwe, lapho usuke upha phela ithonga leli lasekhaya eliphilayo, ngoba phela ibona amadlozi aphilayo lawo esiphila nabo, laba bakithi esiphila nabo. Bapheke kulokho okuncane onakho ukuze ukwazi ukuthi abantu abadala bakwandisele. Khumbule futhi lana ukuthi-ke esimweni sento ehamba ngesimo senhlanhla kudingeka ukuthi ukhumbule ukuthi kubantu bakini laba sebalala, wonke umuntu, ngisho ngathiwa uhlupheke kanganani, ngisho ngathi usosizini olunganani okwamanje, kusuke kukhona kodwa ithonga elalihamba ngesimo senhlanhla, elaliphethe umnotho, elaliphethe izinto ezinhle, elaliphethe inhlanhla. Ngakho-ke ngazo zonke iy'nsuku kufuneke wena ube umuntu ovuka ube nentshisekelo yokuthi uhambe phezu kwey'nyathelo zaloyo wenhlanhla. Ngakho-ke uma ukhuluma noma uthandaza, ungakhohlwa ukuthi ukumnyakazisa, ukuthi umbize, ukusho ukuthi ngibiza wena owawuphethe inhlanhla, wena wakithi, wena owawunengcebo, wena owawunomnotho, wena owawuthanda izinto ezinhle, ngoba siyafana nami ngithanda okuhle. Njalo ngelanga activate, ukhulume naye, umazise kumacebo akho onawo mayelana ngesimo senhlanhla, ukuthi ufisa ukwenze njani ukubuyisa ingcebo yakini nawe ukuze ukwazi ukuyiphatha. Uphinde futhi ube umuntu lana ohamba ngesimo somoya omuhle, ngoba umoya omuhle iwona okwazi ukuthi uzale izinto ezinhle. Awukwazi ukuthi unomoya omnyama ongcolile ube unenhliziyo engcolile mose-ke uphatha izinto ezinhle. Umoya wakho ube muhle, okusho ukuthi iba umuntu okwaziyo ukuthi uxolele, ibe umuntu okwaziyo ukuxolisa, ibe umuntu onenhliziyo elula, ungathwali itshe lenhliziyo mose uzitshela ukuthi uzokwazi ukuthwala izinto ezimnandi, izinto ezikhala kahle, ngoba phela inhlanhla into eya kubantu aba-right, abantu abahle. Iphinde futhi lana ube umuntu okwaziyo ukubonga noma ikuphi okuvelayo, ngisho kungancane kangakanani. Bonga, uthokoze ethongeni lakini, uthokoze kuyingelosi zakini, ubazise ukuthi ngiyawuthola umyalelo njengoba ngihamba ngithonga, ningitshengisa ukuthi angihambe ngiye endaweni ewukuthi, njengoba nihambe ningibulela, njengoba kufika ubani efika nenkulumo yokuthi ake silungise kanjena.
ngiyathokoza, iba umuntu okwaziyo ukuthi ubonge ngisho i-information oyitholayo encane njalo, bonga ngoba kusuke kuyidlozi lakho. Ngisho ukuhlangabezana nayo le video, bonga ngoba ithonga lakini elithi hlangabezana nayo ukuze ukwazi ukuthi ube nentshisekelo. Gada-ke futhi abantu obasondezayo eduze kwakho, ngoba phela labantu obasondezayo awufuni bakumoshele phezu kwesimo somoya omuhle, abantu abazokuxova umoya mese uba umuntu nawe omubi oxovekile. Siyathokoza kakhulu-ke emakhosini, sithi-ke update njalo ubumnyama kuvela ukukhanya, kukhanye njalo kukhanyele ngisho izizukulwane ezizayo mabaphila abantu.